Wara s-suċċess tal-Business Roundtable mal-Gvern ta' Malta fl-2014, The Economist dan ix-xahar se tirritorna b'avveniment ikbar f'pajjiżna. Avveniment Internazzjonali bit-tema The Mediterranean Leadership Summit li se jlaqqa mexxejja u politiċi importanti ma' negozjanti, imprendituri u akkadameċi ewlenin fir-reġjun tal-Mediterran. B'madwar 150 delegat internazzjonali mistennija jżuru pajjiżna fosthom żewġ kummissarji Ewropej, The Economist qed qis dan l-avveniment bħala pass ieħor lejn tragward ewlieni, propju li Malta ssaħħaħ ir-reputazzjoni eċċellenti tagħha bħala ċentru għal konferenzi internazzjonali, waqt li s-summit jikber f'wieħed ewlieni u regolari simili għal World Economic Forum li jsir fl-Iżvizzera. F'kummenti ma' One News, Chris Munz minn The Economist Events fisser il-viżjoni għal pajjiżna wara s-suċċess tal-konferenza li saret fl-2014. Since then, of course, Malta has hosted very high-caliber events successfully, such as the Valletta Summit on Migration and CHOGM. So we are looking to continue the trajectory of that and really keep a longer-term annual or biannual event as it comes up here that will keep the spotlight shining on Malta as the center of the Mediterranean, the ideal place for discussions on business and policy going forward. Iżda kif se jintlaħaq dan il-għan ambizzjuż u x'differenza se naraw mill-ewwel avveniment ta' sentejn ilu? The scope has been increased a little bit to maintain that trajectory of the Mediterranean side of it. So whereas the first was more Malta-focused, this invites business and policy leaders from around the Mediterranean to come in to discuss the issues that are on that larger scale, if you will, dealing with the Mediterranean issues, the relationship between Europe, the Middle East, and North Africa, and the implications for trade and investment that those will have going forward. Waqt it-tnedija tkellmu wkoll Michelle Cordina fis-sem l-HSBC u Anton Borch mill-Kamra tal-Kummerċ. It-tnejn tkellmu dwar l-importanza ta' dan is-summit b'mod speċjali għaliex ikompli jsaħħaħ ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Minħat jew il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona semma bosta temi li se jiġu indirizzati waqt is-summit u tenna l-importanza tiegħu fi żmien kruċjali għall-Mediterran. Fuq kollox importanti għaliex ser ta' ikun linja gwida għall-futur tal-Mediterran fejn irridu naraw il-Mediterran jiżviluppa. Il-potenzjali li għandna f'dan ir-reġjun huwa wieħed kbir ħafna u naħseb li issa wasal iż-żmien li jimxi fuq il-passi li qegħdin nakkwistaw Malta f'dak li xaqsam tkabbir ekonomiku biex ikompli jiżufruwixxi u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' dan ir-reġjun. The Mediterranean Leadership Summit se jsir f'pajjiżna bejn it-28 u d-29 ta' April.